byose. Haleluya. Namaramaje gukurikira Yesu. Uzagondetse usiza. Abizindi inshuti zanjye zose zamubona. Zamuriza byose. Mufite Yesu ntakizamura. Mufite Yesu ntakizamura. Haleluya. Mimi nimeamua. Mimi nimeamua. Mimi nimeamua. Abo dusangiye umuriro ubahembure. Yaribwiye ngo sema ni amina. Ni amina we. Sema ni amina we. Amina amina we. Amina we. Turirimbira indirimbo ifite umukozi w'Imana ngo yahiguye umuhigo. Ariko ngaho turirimbe. Mfite umukozi w'Imana ahigiye Uwiteka umuhigo, ati nungabiza abamoni ikizabaza gusohoka imbere y'umuryango, zakigutambira amashimwe kubereye. Mfite umukozi w'Imana yahigiye Uwiteka umuhigo, ati nungabiza abamoni ikizabaza gusohoka imbere y'umuryango, zakigutambira amashimwe kubereye. Mfite umukozi w'Imana, ahigiye Uwiteka umuhigo, ati nungabiza abamoni ikizabaza gusohoka imbere y'umuryango, zakigutambira amashimwe. Haleluya. Mfite umukozi w'Imana, yahigiye Uwiteka umuhigo, amina we, ati nungabiza abamoni imbere y'umuryango, amina. Bazamura ibiganza. Mfuta tugu
amashimwe zawe kawe ai nibwo masame usarire amateraniro no munsi ntiyoroshe yagize umutwe munini. Sauti ya amani muri iki cyumweru ifite amasengesho. Reka turirimba indirimbo twese igisirimba, aba basore bagiye kutuyobora igisirimba ducurangire twiyegereze umuvuga butumwa. Abantu bahaguruke turirimbe nicyo cyo dukwira twebwe twese. Nta yindi ndirimbo nabonye dukwira. Nimuhaguruke turirimba indirimbo yo kwakira umuvuga butumwa. Nibaducurangire baducura kandi idafite commentaire. Hallelujah. Nta commentaire muririmbe, nta commentaire gusubiramo. Manishi. Hallelujah. Yes, yes. Imana yacu numugenga w'ibihe imenya byose nibitarabaho kandi genera umuntu wese ibimukwiye kugiye cyane. Imana yacu numugenga w'ibihe imenya byose nibitarabaho kandi genera Mana ishimwe umuntu wese Gwino Imana yacu numugenga w'ibihe imenya byose ibitarabaho kandi genera umuntu wese tuzamura ibiganza. Imana yacu numugenga w'ibihe imenya byose ibitarabaho kandi genera umuntu wese ibimukwiye kugiye. Imana yacu numugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi genera umuntu wese ibimukwiye kugiye. Imana yacu numugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi genera umuntu wese ibimukwiye. Imana yacu numugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi genera Gwino Imana yacu numugenga w'ibihe imenya byose ibitarabaho kandi genera Imana yacu numugenga w'ibihe imenya byose ibitarabaho kandi genera kandi genera umuntu wese. Imana yacu numugenga w'ibihe imenya byose
nguru rugero bazaba baye abafarisayo bazaba baye bapagani buhanzi nubona barenza abana b'abakobwa bazaba baye bapagani buhanzi dufite n'abandi bapagani bo mu ikanisa bo mwibanga batazwi ni kanisa ko ari abapagani ariko n'abapagani fa kubatoza umva ukuntu umwanditsi yavuze yaravuze ngo muza mubagarira zose timuzizizera twebwe turimo kamaturebera kuri babandi bashobora kuba botanga isadaka nkabahuruma abana b'abahungu bangana nkabo bakavuga ngo ngo nibo ngo babakora cyangwa tugwiza umubare munini bikorari ariko na kwa tundi duto turimo kumva nzanibuka aka kantu kavuge bukeya nzanibuka imbeho yantunze muri 85 muri 85 nzanibuka imbeho yantunze mu ikanisa imuhanga muri Kadezi nta muntu wabaye muhanga muri mwese nta muntu wabaye muhanga murahazi muhanga muzi inzu yabayemo gatoto ise washoshe ijyari ya data kaga kanisa ka Kadezi ikanisa rya Kadezi ryaje muhanga imbeho yari intundiye muri 85 mama yanjanye gusenga mu gitaramo ca ninjoro nza ndacabyibuka kubera ko ibitashize ndacabyibuka kandi yari yansasiye igikuba anyororosa urupande nza mbyibuka kanze gushira mu mutima kuko narakayuye kandi ntaha tubona ko kanisa ryari hirya karango hirya karango ntaha bamfashe ukuboko mpaye nsinzira bandekura nkikubita hasi cutse ahetse unkurikira rwa kabiri adufata turi babiri n'igikubo jewe ntojana urupande nariko njana urupande ndufashe mu maboko ngenda mu ikanisa baje gusenga nijoro sinzi ibyo babwirije ariko byangumye ku mutima biza bigumba mu bitekerezo umwana umwe ngo yaravuze ngo sintinda bavandi sintinda Mungu umwe ngo baramurashe ngo aravuga ngo ntapfa kuko ngo yigeze kwinjiza ingoma nyina yayisize hanze nyina ashobora kuba ari kina mama bikanisa aravuga ngo simfa nubwo bandashe nabi ninjije ingoma umunsi umwe hari icyo Imana izoza yibukira ku bantu none abantu bakavuga ngo umuntu akavuga ngo cagihe Imana rwazo umugisha bwe nuko mutoza abana muzana abana hari n'ikindi mukubwira abagore babyaye umugore uri mu kumara amezi 3 hanze amezi 3 hanze siko Bibiliya yambwiye abandi ngo bagaza baje kumurika umwana amaze iminsi 7 bakaja kumurika Imana mu rusengero naho ngo bari mu kumara amezi 3 amezi 3 nyina yo yarogeramwe amezi 3 nyina yo yakoramwe ibindi byaha amezi 3 yova imbere y'Imana amezi 3 yogiramwe undi muvumo Moses Magembe arasenza aravuga ngo Mana uondolee watu wako jaribu nimba kuzara kwara kubereka igaragazo tuzobasengere bapfe timworira none kuzara kobera abantu kigaragazo cyo kuja mu zimbana kuzara ko kunaniza nyamboniga kuzara kunaniza umuntu cyangwa nishime ariko abantu bari mu kwitwaza ngo njewe ngo ufite indahekana yize ukuri ukazija ninde utabizi kuzifite nushaka kuzikurure zose nimba ari 9 uzishira imbere nushaka kuhagarara hariya nigeze mbwira abantu babwira ngo umwana nazozarira ntuka zusohoka uzuhagarara umukungutirize kari uri amugora ahagaze nawe uhagarare wumva Imana icishaka kuvuga ariko ntusohoke kungutiriza umwana ariko impango za none ziri mu kubwira abantu gusohoka niyinga ngo akamataha ngo ufite umwana wo kutakubwira kutumva iby'Imana ndashima Imana rero nari nshimye bavande amen ariko Mana we Mana ishimwe kuko twateranye Mana ishimwe ko turi kumwe na mukecuru Imana muheze umugisha yagazanganiriza tukagorwa paye ntegera uko ayambwira narimo mbwira pasteur ko mukecuru muzi tarinzi ko ari umuhungu wiwe
ariko uzi kuvuga ngo ngwino umpobere ndagukumbuye mama. Uzi iryo jambo, uzi kuvuga ngo nari ngukumbuye mama we ngwino umpobere iryo. Ayi ariko ndatangaye, mwararyumvisha ariko mwebwe aho. Haleluya. Tuganira yangaye dusomye mbaba nitumara dusoze. Amen. Mana nimba kugiriye umugisha unyibuke. nibuke. Nimba kugiriye umugisha wa Mana unibuke. Kandi neza yawe Mana imperekeze. Aya ni amagambo Luka yanditse avuze amagambo ya Yohana abatiza. Yohana yari umunyamahanga, ntabwo yari umusirayeli. Nako Luka yari umunyamahanga. Asubira mu magambo ya Yohana yavuze umunsi yari kubatiza ngo haza abantu benshi baje kubatizwa, ngo abitegereze mu mitima, abona imitima yabo ntiyera, abona baje by'imihango, abona baje badatunganye, ngo amarara bitegereza ngo areba mu mitima. Yohana uko ari kuvuga ngo arebe mu mitima, abona si ukwihana kwa bazanye, habona baje ngo ni kama kupuzia, baje gusa nyine gusa. Ngo amaravuga ngo mwabana b'inzoka mwe, mwabana b'inciramwe, ninde waburiye guhunga umushinyu uzatera? Kubera ko mwaje ngaho ni mwera imbuto zikwira bihanye rero. Taweni matunda ya pasayo toba, mwera imbuto zikwiriye iki? Abihanye. Ubwo mwaje mukaba mwageze hano, mukaba mwaje mugashika mu ikanisa, ngawe ni mwera imbuto zikwiriye abihanye. Paulo yandikiye abikorinto rwa kabiri avuga ku kwihana kugira agahinda ko mu mutima. Avuga agahinda ka mbere ko agahinda kaza gaturuka ku Mana ngo kaza kazana ubugingo. Avuga ka kabiri n'agahinda ngo kataza kazana ubugingo, kaza kazana urupfu. Nakaye yevuze ku bantu bihanye, avuga bamwe bazabihana bitewe nuko babahanye. Iyo uganiriye n'abantu bari mu gasho bazakubwira ngo nosohoka nosaba imbabazi kandi ngakorera Imana cyane, hari kwiyasohotsa azabikora se. N'agahinda ka mbere kaza gaturuka ku muntu abitewe nuko bamuhanye, yafashe sambana bamusetse hanze, bamara kumwamiriza hanze akagira agahinda kirigorira hanze ngo nagushishana, ariko atabitewe n'umutima umubwiye kwegera Imana, atabitewe n'umutima umubwiye kwihana bya nyabyo, abitewe nuko bamusetse, yagize agahinda kuko bamusetse. Bitewe nuko bamubwiye ko si umutima bamubwiye kwihana, bamara kumuseka umuntu bamuseka, abandi babatenze nk'uwo mukobwa wabombotse. Usibye ko babombotse basigaye babifata nk'ibisanzwe, niyinga ngo azoze yirege, cyangwa nimba ari amayinga mwatanze cyangwa nimba ari amezi, akavuga ngo nzagumaho nyine ntegereze, cy'ingenzi nabonye umugabo, n'umugabo akavuga ngo cy'ingenzi nabonye umugore. Bari mu kwifata nk'ibisanzwe, cyangwa uwo batenze ngo yasambanye, yamara kubabara ababajwe nuko washizwe hanze. Paulo umva ukuntu yanditse, yaravuze ngo nagiye menya amakuru yabo bagenda nabi, nkabatenga ntari nagera iwabo, namara kumva amakuru yabo neza
ziriya ngo nkabaharika nkabaheza satani ngo kugira ngo bazagaririye bazahinduke imitima yabo yongere isanga Imana. Noneho abantu bakagira agahinda kambere ko gutekereza ko nimba abandi babimenye ko yavuye imbere y'Imana yamara akarira yahaguruka no kwirega akaza yirega areba utundi tuntu yitoza ubunyoni. Karitoza ubunyoni gute? Mu mutima we ntiyamubwiye kwirega, ahubwo umutima wamubwiye kuza kuwerera amaso y'abantu. Amen. Yaje kugira ngo igihano cha bamushize kanisa ryamushizeho yere riteraniro ryose ngo bamenye kuko yo bayireze. Akaza yashikana akababwira ngo murabizi nyine bya bindi bavuze nyine ngo naje mumbabarire nyine ngo bya bindi nukuri abwindi ngako simate tuwateche ninde buanga kusumaji jala tinenga kutumate palalia nyingwe kisigati ba mopepa ya sinigilira to pejirire. Hallelujah, amen, amen. Kanana rikanisa siyo zamiri zumutima mubwiye kwirega. Paulo aravuga ngo benda kugahinda ndikaza kajana kuma siyo toba yoko wayo agahinda kataza kajana kumana nagahinda Kristo. Umuntu bamusanze kwisumo ngo bitegereze fundurira ngo bitegereze bumva karamu inzoga bagaperereza. Ariko ubundi gido cyo ati bazani batinda barinda guperereza ngo baperereze ngo barebe ngo nimba koko ngo yakuca. Ariko zamiri yari kukubwira gute? Zamiri yakubwiye iki? Edi damwajeni namuwe papa yashi bati twumve bati koko namubonye ati bati sinamufoto ariko namubonye ntiwamufotoye yari afite iki? Bati yari afite icupa yari kwamwe yamwayiki bati yabosheji ayivanga n'amazi ayivanga n'inzoga kugira ngo itumvikane. Yabona abandi bantu umwaheruka ngo gufata primusi ngo ayishira munsi y'imeza nkariya ngo kugira ngo abandi batamu. Ariko zamiri mbere yuko abandi bavuga ngo bakubonye zamiri ari kukubwira iki? Umutima nama wari kukubwira iki? Wakubwiye ko wakiranutse cyangwa utakiranutse? Amina we barabwira biko arinda arambwira ngo agahinda ko mu buryo bw'umwuka ngo kazana ubugingo n'agahinda katarambwa mu mwuka ngo gatera urupfu kuko umuntu ntaba yikanje bizakweri azacisha amaso mu bandi bantu ngo yiri Mana mugirira neza mu izina rya Yesu Kristo mugirira neza. Mana mutabare mu izina rya Yesu Kristo. abo dusangiye umurimo ubahembure ubagasanire zuzuye katuborohereze. Abo dusangiye umurimo ubahembure ubagasanire. Haleluya, amina. Hiyo siyo toba ya kweli. Toba ya kweli niba abandi bazarazo kwijoni cyo bakoze. Umuntu akarara kwijoro akakirazwa kwijoro abandi batabizi hakabura ibitotsi nijoro hakazaja kuzuza mwarimu akamubwira ngo zuka mwari niki cyabaye hakamubwira ngo navuye imbere y'Imana nacumuye. Nyina ambaye nico gituma abantu benshi batazabirega nuko bazategereza ngo bashaka bahamye bakavuga ngo ninde wamubonye neza, ninde wabonye neza ninde wamubonye muzana umuhamya. Ndetse bayumbe banone bari mukuvuga ngo se ninde we
ninde weretswe ko nta wundi uzawerekwa nkanje ninde wanyeretswe akamenya kuko nakwica nindiri mumugendereye hanze mugendera ngo babagendera bamubwire ngo turabizi neza ko wakoze iki turabizi neza ko wakoze inyada yatonkuye turabizi neza ko wakoze iki kugira ngo banze ashakisha abahamya apana umva ukuntu Bibiliya yavuze ngo za eni matunda ya pasayo toba mwerekane imbuto zikwiriye abihari kubera kuko abo hanze barabizi ko tuba Kristo mama barabizi mutabizi merci turabizi twahuri mu kibuga cy'indege yabizi ko kuvuga Imana hawo ni bambara bagusanga uri hehe tawa ni matunda ya pasayo nini toba kajinga tinyewa ate ni matunda ya pasayo nini toba ya pasayo nini toba hawezi nguko fisi wa detache ndeka paliwe je branche abo dusangiye umurimo ubahebure ubagasangiye zuzuye katuborohereze abo dusangiye umurimo ubahebure ubagasangiye. Haleluya amena nuko mugende mweri buto zikwiriye bihanye Yohana ngo yitegereza abantu ngo abona baje badafite kwihana mu mutima mana we yiruka waje kwandika aravuga ngo uvuko Yohana yabwiye abari baje kwihana harababwira ngo nimwihane mugende mweri buto zikwiriye bihanye mugende mweri buto zikwiriye bihanye toro ryano ni mweri buto zikwiriye bihanye itoro ryano ni mweri buto zikwiriye bihanye abakristo bano mweri buto zikwiriye bihanye nabunga ni mweri buto zikwiriye bihanye ukuntu Bibiliya yavuze Paulo yandikira Abefeso ari imereto yabwiye gutikanisa pasteur yabwiye gutikanisa pasteur ni gutabwiye kanisa uzuko yaribwiye pasteur yaribwiye ngo semani amina semani amina semani amina 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 abo dusangiye umurimo ubahebure ubagasangiye yuzuye katuborohereze iri ni isengesho ku Mana y'umutima icyo saba tugumane ibagumire umugisha. amina 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 oh ya someri bela lwashiri mulinde kundi langu muji yazani na kulinda kundi mulireme ya yasinde wa alwa yatinda verseri dea somiri penda yereka ubutayu bwatumye ibiganza byabo bisigara mu busa bagatonekwa cyane ngo
ntibahirwa kandi batungishije benshi, ariko Mana icyo ngukundira, ariko Mana icyo ngukundira, utameze nk'abantu, ariko Mana icyo ngukundira, utameze nk'abantu, bashyize ibanga ryaje nawe kure y'amaso y'abantu, uzamure, ariko Mana icyo ngukundira, utameze nk'abantu, ibanga ryaje nawe kure y'amaso y'abantu, nigerayo nigerayo uzababwira zaririmba kwa rukundo wanyeretse kuko iminsi wino nigerayo nigerayo pasayo toba mwerekanye imbuto zikwira bihanye, mwerekanye imbuto zikwiriye abagendana n'Imana, mwerekanye imbuto papa zikwira bihanye. Hallelujah. Bati rero ntimwibwire ngo dufite abana ngo turi bene Ibrahim. Aravuga ngo peze yavuga cyane, aravuga ngo ndababwira ukuri neza ko ngo Imana ngo yozana ngo muri aya mabuye ngo Imana ngakayazanira Abraham kahindure. Muzi icyo Bibiliya yarivuze aho ngaho? Yarivuze ngo ntibakibwire ko bagira agaciro ngo kuruta amabuye, ngo Imana yohindura amabuye yo ku musozi ngo ikayaheza agaciro ngo kuruta abantu nimba ngo badakirana. Murakumvisha kukashamba nimba ngo mudakiranutse, nimba mutejejwe, nimba mutihanye, ngo Imana yofata, Imana yohindura, Imana yofata sente ikayihindura ikinezeza Imana utarimo. Zayani toweni matunda ya pasayo to wewe utazaye toweni matunda moya site la do play shewe ideni angekwe toweni ile matunda ile Bwana anataka ya waliookoka, ile ya toba, matendo mazuri nje kwa walio nje. Hapana walio kanisani, hapana, sio wale walio kanisani, hapana, ni wale waje abari hanze bataka niba bashaka imbuto zacu saba mwikanisa we. Haleluya. Mwikanisa barahamagawe ni shirika, kanisa ni shirika, kanisa ni shirika ya waliookoka, waliookoka wanaungama wametii neno la Mungu aingia kanisani. Hawa ndio wa Kristo, ni wale ambao wametii mwito wa Bwana na kuokoka kabisa. Hawa ndio wa Kristo, sio washaka. Hawa wadushaka ntabwo aribo badushaka imbuto mwe sheladi hawingi kisimingu ya Mbabazi. Ni bande badushaka imbuto baje, abadushaka imbuto ni bande. Pero kugira ubwoba we, pero kugira ubwoba n'abantu bungubu bari mu kuntangaza. Umuntu akaba umuvangelisite akamara amezi 3 yaragiye mu ivugabutumwa. Intimu mu rugo murabizi
Hallelujah. ako kavuge cyane. Hari abantu bagomba kuzubatengwa kandi bagiye ku mustari tiwabona ko nawujemo none umuntu ntiyagiye gucuruza tiyagiye bunyakire base ari hano hepfo ahangaha umuntu watera ibuye kamari yashika ahambaza amezane atatu urugo ruri hano bwateze si umucuruzi akazi kafatiriye ngo agatarama agasura n'uyu akamubwira ngo waje kumusengera akamujana n'uyu nawe akasura akamubwira ngo nawe uje kumusengera akamujana kuva ko arahe gatatu agasura akagera kwa nyina wande tandukana kitwa kanyina wa chance n'agakobwa mana agasubira nyina wa chance nawe akamujana akaje gusenga ku wa chance yagaruka tukamutumuheza gatuti gusa amaza meza ngana yatumye ari kuri yakasi umva ari kutumwe bwiza bwa kuvuga bibiri yavuga ngo uko yaranditse aravuga ngo ntimukarara gusa icumbi ngo mwahitiye mwari ryo muhitiramo ngo ryo muzoguma mu gusa timugacumba kure Yesu ariko babwira ngo mbatumye muri nk'intama ngo hagati y'amasega ngo ryana mwitwaze ngo imyenda wari ufite imyenda ngo nagurishije siko Yesu yavuze ariko ngo icyo mbabwiye cyo muzorya izubazo baheza ako kantu nyine nushaka uzoga kuremo abangaba bakumvisha uzoka kuremo mureke mbabwire kano kantu Yesu yariko babwira ngo udafite ifaranga udafite nihuzu ngo aze ngo mudafite n'uruhago muzogende mudafite n'uruhago timuka ntagupfa kugenda gusa kuzerera gusa amaze namwe mukama mubonereho urwaho rwo kwinjiza abandi bo ku ruhande ubwo umugabo araye gatatu atari mu rugo namwe mukaba mwinjiza abandi mwe namwe mukaba muboneraho urwaho rwo kwinjiza abandi umugabo amaze kangadata ako nako kamera ko ni igitangaza ako rero ndatanga paste gata kumuzina wo cyangwa ingaringe ariri yapumikira abayinga wari usabye sana ingaringe Yes. Kama twaamini Yesu, kama atufiche dhambi we, kama moyoni mweupe tutafika ewe, tukaribu ya kufika na kuona mtu ulewe. Mungu atatupa raha na kutusaresha daima we, koko tuzahurirayo tubonane nabera kumugezi we, umugezi utunganye w'Imana we, ushikame kuwacu we. ruka abwira abakristo ngo mwere imbuto zikwira bihanye mwere imbuto zikwiriye abandi abihanye abadukeneyeho imbuto z'abihanye saba ngaba tubana muri mitonde nabihanye ngo amarabaza mu kanisa igituma dukora ibibi nuko bamwe batigeze bihana nicyo gituma abantu bakorera ibibi mu kanisa tibigeze bihana hakama bigenderamwo pastor free hakama bigenderamwo hakama kora gusa kama bankimsisi akaro gasengewe kandi yasengewe gute yasengewe kubera ko yabisabye cyangwa afite mwene wawe
cyangwa afite majorite mu kanisa. Sinimo kubabwira ahantu nagaze ngasanga abanyabyinshi nabo ngo bagiye guca mu kanisa. Kazimye data yawa pasayo toweni tokomeza mukunzi wase toweni matunda ya pasayo toba toweni matunda ya pasayo toba imirimo imbuto zikwiriye abihana kandi mureke tuzere uzigituma Yesu yabwiye yavumye igiti kandi ngo kitari gihe cyo kwera. Tuzi usoma Bibiliya ko ari kubaza bavuga abapasiteri bazavuga ngo cari gihe kitari cyo kwera ngo kimare ngo Yesu arakivuma akivumira iki ngo nuko kiteze kandi cyari yari kuvuga ngo mwebwe mugomba kwera no mugiye abandi batabera mukera mwebwe mukaba abakristo nigiye abandi batababubona nigiye hafi batababona ubukristo nawe ukaba umukristo. Ariko kiri mu kuntangaza hari abakristo bo kwikanisa naho kwisuma umuntu akamaga abo umupagani muri vile akaba umupagani. Bagaturimba nadiriye we bagaturimba na se uriya mwana tukaririmba indirimbo twatugira 2002 ivuga ngo namaramaje gukurikira Yesu namaramaje gukurikira Yesu ndetse n'urutuziza muva n'izindi nshuti zanjye zose zamuva zamunambana muri byanje byose nimufite Yesu ntakiza munaka nimufite Yesu ntakiza munaka. Tuganiye mwami we bitigegekera umutima we ayiwe haleluya amina we kimufite data ntachaki ntawamunaka we kimufite jewe we kimufite data we bagatirimba nadiriye n'indirimbo yacu nadiriye sasa nadiriye we so musanga we cyo mumpamagarira bunyine ngo mubwire ko abandi bangutse we ariko man ibi nuko guko abandi bakora ari barisi
Imana we abo twaririmbanye barayirese we bamwe bafite abagore babiri Imana yaje we bangarurira we bagarurira we Imana we bagarurira we Imana we bagarurira Imana we bagarurira tuzotangira hatiriye we kimufite Yesu takiza aka haleluya haleluya Esko turi kumwe yeme minota bampaye rashize dengeje hitano ngo akunda kuzuwiye hodi waya sheni de namwe muzamura amaboko mwabahungu timureba muzamura amaboko cyane muyazamura yeke mana yo hejuru reba abagabo bahurambuye amaboko barimo n'abahungu barimo n'abagabo bashatse muzamure muzamure datangu mana yanje watuzigamira muri iki gisagara kibi waturindire mana abantu be kukuva imbere be kukureka mana uzigama imitima yabo muri iki gihe kigoye bari muto zikwiriye bihanye ma bari muto zikwiriye bihanye ma kubereshi muto zikwiriye bihanye we ni bari muto zikwiriye bihanye ma Mana baheze umugisha usari hari yaje akajambo hano hari akajambo kari kajano we ngo ko narize ngo nikusasi kababara takiza munaka Imana bafashe Imana baheze umugisha mwere imbuto zikwiriye bihanye hanze mwere imbuto zikwiriye bihanye isoko mwere imbuto bihanye mu maserire imbuto zikwiriye bihanye mwabakecuru namwe mwabagabo abahungu n'abakobwa n'isumu ngo igaragarira mu bantu bakishijwe uburozi bugaragarira mu nzu y'abakishijwe abakristo mukecuru we urumva icyo gitangaza uzi kuvuga ngo bakeka umuntu bakeka ngo baketse watanze isumu bamabona uko kanisa rya runaka bakamwita ari kuza wumva icyo gitangaza amazina bagahindura amazina ntibaba bakisenyera naka bakamwita utundi tuzina kandi bafite nawe yandi mwere imbuto zikwiriye bihanye Imana ibafashe kandi Imana ibaheze umugisha ndashaka kubwira abantu bose bafite ingorane bihangane we Uwiteka azavunagura imiheto azakuraho intambara mu gihugu we azarema isi shasha itarimo ibibazo we reka dukubita amashi menshi kubw'ijambo rye